Select Africa TV update ngiyanibingelela futhi ngiyanamukela igama lami ngingusinenhlahla. Kuqopheke umlando izolo ISILO samaZulu umisuzulu kaZuluthini esigodleni kwakhangela amankengane la ibevakashelwe khona uNYAZI lwezulu oluyinkosi yamaNazaretha. Lenkonzo ibithanyelwe izinkumbi zamakholwa angaphansi kwalo uNYAZI lwezulu. Kanti ke abaningi ke bayithakasele lenkonzo, abantu bathi kuqopheke umlando ngempela ngoba into ekade yagcina ukwenzeka. Bakuthathile ke nathi ke besikhona sithimba leSelect Africa TV ukuzokuthathela sikubonisa ukuthi ngabe ikuphi okwenzeka, zibonele. Yikho ke la obekwenzeka khona lapha esigodleni noma ke esigodleni kwakhangela amankengane la maNazaretha khona kanye nenkosi yabo uNYAZI lwezulu belivakashele khona ISILO umisuzulu kaZuluthini. Kulinyiwe ke ngalokho ke kanti abantu abaningi ke bakuthakasele ikakhulukazi bona abangaphansi koNYAZI lwezulu. Khona ke la okunye esiphathele khona uma kuqhubeka usuku. Kanti ke siyacela ke mbukeli wethu ukuthi uye lapha ya ku YouTube ungene ulike usubscribe uphinde futhi ucommente kwi comment section yethu. Igama lami ngingusinenhlanhla.